Amahoro n'imigisha bibane nawe aho uherereye hose. Njye nitwa Dani Hambo. Nk'uko rero n'ubundi rimwe na rimwe tujya tubivugaho, bamwe mukabiduha muri komenti. Ntabwo kuri cano tuzatubaha amakuru gusa, ahubwo tuzajya tunagerageza tubaho ubundi bumenyi. Birakenewe, ibi byose nabyo ari ingenzi kugira ngo bimenye. Uyu munsi rero ninjiriye ngera ikambere mbasha kubazanira uburyo imishahara ihagaze mu baperezida b'imbere, mu bayobozi ndetse n'ibindi bikomerezwa byose biboneka hano mu Rwanda. Mbega umuntu wese ushobora kuba yashyirwa ku mwanya n'iteka rya perezida wese twabazaniye umushahara we, ingano yawo ndetse n'ibindi abagenewe mu buzima. Ntabatindiye rero, cano n'ubundi ni iyi ngiyi, ni cano yanyu. Njye nitwa Dani Hambo. Wowe wakoze subscribe ndagushimira, nawe utarayikora igihe ni iki kugira ngo tuzajye tubana. Urakoze nimba wemeye kuyikanda. Menya ingano y'umushahara wa perezida rero, abaminisitiri, abadepite, abasenateri n'abandi. Iteka rya perezida nomero ya 4 akarongo kaberamye 01 ryo kuwa 16 Gashyantare 2017 rigena ingano y'imishahara n'ibindi bigenerwa abanyapolitike bakuru b'igihugu n'uburyo bitangwa. Ryasohotse mu igazeti ya leta nimero idasanzwe yo kuwa 23 Gashyantare 2017, rigaragaza ingano n'imishahara abanyapolitike bakuru b'igihugu bahabwa ndetse n'ibindi berekeza iyo mishahara. Abanyapolitike bakuru b'igihugu barimo perezida wa repubulika, perezida wa sena, perezida w'umutwe w'abadepite, minisitiri w'intebe, ba visi perezida ba sena, ba visi perezida b'umutwe w'abadepite, abaminisitiri, abanyamabanga ba leta, abandi bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na perezida wa repubulika, abaguverineri b'intara, umuyobozi w'umujyi wa Kigali, abasenateri n'abadepite. Umushahara mbumbe ugenerwa buri munyapolitike mukuru uvugwa muri iri teka wiyongera 10% byawo nyuma ya buri myaka 3. Perezida wa repubulika agenerwa ibi bikurikira: umushahara mbumbe ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 6,202,756 buri kwezi y'amafaranga y'u Rwanda. Inzu yo kubamo ifite ibyangombwa byose, imodoka 5 z'akazi za buri gihe n'ibyangombwa byazo byose byishyurwa na leta. Amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rugo rwe mu rwego rw'akazi yose yishyurwa na leta. Uburyo bw'itumanaho rigezweho rigizwe na telefoni igendanwa, itagendanwa, fagisi, interinete itagendanwa na interinete igendanwa, telefone satellite, anteni parabolike n'irindi tumanaho ryose ryangombwa mu biro, mu rugo n'ahandi hose bigaragaye ko ari ngombwa rimufasha kuzuza inshingano ze, byose byishyurwa na leta. Murahariko ese turacyari kumwe? Amafaranga akoreshwa mu rugo angana na miliyoni 6,500,000 y'u Rwanda buri kwezi. Amazi n'amashanyarazi byishyurwa na leta. Uburinzi buhoraho haba ku kazi, mu rugo ndetse n'ahandi hose. Perezida wa sena, perezida w'umutwe w'abadepite na minisitiri w'intebe, aba nabo bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 4,346,156 buri kwezi. Buri wese agenerwa kandi ibi bikurikira: inzu yo kubamo ifite ibyangombwa, imodoka imwe y'akazi buri gihe n'ibikenerwa byose mu kuyifata neza byishyurwa na leta. Amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana n'amafaranga y'u Rwanda 600,000 buri kwezi anyuzwa kuri konti y'urwego bireba. Uburyo bw'itumanaho rigezweho mu biro no mu rugo rigizwe na telefoni itagendanwa, telefoni igendanwa, fagisi, interineti igendanwa n'itagendanwa, telefoni ikorana na satellite ndetse na anteni parabolike, byose bikishyurwa na leta. Amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rugo angana n'amafaranga y'u Rwanda 600,000 buri kwezi. Amazi n'amashanyarazi byose byishyurwa na leta. Uburinzi buhoraho ku kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa. Ese murakurikiye?
Ibi bintu biteranyije byaza gufata amafaranga menshi cyane. Amabwiriza ya Minisitiri ufite imiturire mu nshingano ze agena agaciro ntarengwa k'inzu ivugwa muri iyo ngingo mu gace kayo ka mbere n'agaciro ntarengwa k'ibyangombwa bigomba kuba biyirimo. Ba visi perezida ba Sena, ba visi perezida b'umutwe w'abadepite, abaminisitiri n'abandi bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na perezida wa repubulika bagenerwa buri wese umushahara mbumbe buri kwezi ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,534,861 buri kwezi. Ba visi perezida ba Sena, ba visi perezida b'umutwe w'abadepite, abaminisitiri, abandi bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na perezida wa repubulika n'abanyamabanga ba leta bagenerwa kandi buri wese ibindi bibafasha gutunganya imirimo bashinzwe ari byo bikurikira: amafaranga y'icumbi angana n'ibihumbi 500 y'u Rwanda buri kwezi, amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rugo ndetse no mu rwego rw'akazi angana n'amafaranga ibihumbi 300 y'u Rwanda buri kwezi anyuzwa kuri konti y'urwego bireba, amafaranga yo kwishyura itumanaho rya telefone, interineti na fagisi byo mu biro angana n'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 100 buri kwezi, amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 40 buri kwezi y'itumanaho rya interineti igendanwa, amafaranga ibihumbi 150 buri kwezi y'itumanaho rya telefone itagendanwa, uburinzi buhoraho ku kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa, amafaranga yo kwigurira ibikoresho byo mu nzu angana na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda iyo atangiye imirimo. Ayo mafaranga atangwa rimwe gusa kabone n'ubwo habaho guhindurirwa umwanya w'umurimo. Amafaranga y'icumbi ya buri kwezi avugwa mu gace ka mbere k'igika cya gatatu cy'ingingo ntagenwa kandi ntagenerwa umunyapolitike mukuru w'igihugu uvugwa muri iyo ngingo iyo yahawe na leta inkunga y'icumbi yatanzwe inkunga imwe ingana na miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe hakurikizwaga amategeko yabigenaga. Bese muraho, wasanga warambiwe ariko se twiganirire. Urandika muri komenti wowe n'iki wari uzi kuri bino bintu. Ese mu by'ukuri ukurikije uko uri kubyumva bahembwa amafaranga menshi cyangwa se biraho ugereranije n'akazi baba bakoze? Twikomereze. Abaguverineri b'intara n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo buri kwezi ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,434,613. Buri wese agenerwa kandi ibindi bimufasha gutunganya imirimo yashinzwe bikurikira: harimo amafaranga y'icumbi angana n'ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi, amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana n'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 300 buri kwezi anyuzwa kuri konti y'urwego bireba, amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 100 buri kwezi y'itumanaho rya telefone, fagisi na interineti byo mu biro, amafaranga ibihumbi 40 buri kwezi y'itumanaho rya interineti igendanwa, amafaranga ibihumbi 150 buri kwezi y'itumanaho rya telefone itagendanwa, uburinzi buhoraho mu kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa, amafaranga ibihumbi 150 buri kwezi y'itumanaho rya telefone igendanwa, uburinzi buhoraho ku kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa, amafaranga yo kwigurira ibikoresho byo mu nzu angana na miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda ahabwa buri wese iyo atangiye imirimo. Aya mafaranga atangwa rimwe gusa kabone n'ubwo habaho guhindurirwa umwanya w'umurimo. Amafaranga y'icumbi ya buri kwezi avugwa mu gace ka mbere k'igika cya kabiri cy'iyi ngingo ntagenerwa umuyobozi w'umujyi wa Kigali cyangwa wahoze ari guverineri w'intara usubiye ku mwanya wa guverineri w'intara mu ntara yigeze kuyobora. Iyo yahawe na leta inkunga y'icumbi yatanzwe inkunga imwe ingana na miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe hakurikizwaga amategeko yabigenaga. Abasenateri ndetse n'abadepite bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,847,609 buri kwezi. Abadepite bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,774,540 buri kwezi.
abaperezida ba komisiyo muri sena no mu mutwe w'abadepite buri kwezi bongererwa buri wese ku mushahara mbumbe amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 35, naho aba visi perezida b'izo komisiyo bakongererwa ibihumbi 30 buri kwezi kandi buri wese. Abasenateri n'abadepite bagenerwa kandi buri wese ibindi bibafasha gutunganya imirimo bashinzwe bikurikira: harimo amafaranga y'icumbi angana n'ibihumbi 250 by'u Rwanda buri kwezi. Ba visi perezida ba komisiyo bagenerwa buri wese amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 70 y'itumanaho rya telefoni igendanwa buri kwezi. Buri musenateri na buri mudepite bagenerwa amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 50 buri kwezi y'itumanaho rya telefoni igendanwa. Amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 35,400 y'u Rwanda buri kwezi yo kwishyura ifatabuguzi rya interineti igendanwa ikoreshwa kuri mudasobwa. Amafaranga y'icumbi ya buri kwezi avugwa mu gace ka mbere k'igika cya 4 cy'iyo ngingo ntagenerwa umunyapolitike mukuru w'igihugu uvugwa muri iyo ngingo iyo yahawe na leta inkunga y'icumbi yatanzwe inkunga imwe angana na miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe hakurikizwaga amategeko yabigenaga. Amafaranga y'ubutumwa imbere mu gihugu mu kubagezaho ishusho y'imishahara y'abakozi b'ibigo bitandukanye bya leta nabyo bifite abayobozi bagomba kwigomwa. Turashingira ku byasohotse mu iteka rya Minisitiri w'Intebe nomero 92/03 ryo kuwa mbere Gashyantare 2013 ihindura kandi ryuzuza iteka rya Minisitiri w'Intebe nomero 33/03 ryo kuwa 14 z'ukwa 7 2012 rishyiraho imishahara n'ibindi bigenerwa abakozi bo mu butegetsi bwite bwa leta. Byumvikane neza ko iri teka rya Minisitiri w'Intebe ari ryo mu mwaka wa 2013 bisobanura ko mu mwaka ushize bitewe n'uburyo butandukanye abakozi ba leta bagenda bongezwa hashobora kuba hariyongereho amafaranga nubwo nanone impinduka zabaho zitaba zihambaye. Umuyobozi mukuru uzwi nka CEO w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB agenerwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,656,658 buri kwezi. Umunyamabanga uhoraho w'urwego n'umuvunyi ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,828,988. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge agenerwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,111,950. Aya ni buri kwezi. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'amatora ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2 n'ubundi nawe n'ibihumbi 111,950 buri kwezi. Naho umuyobozi mukuru w'ikigo ngenzuramyitwarire RURA ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,111,950 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'iposita mu Rwanda ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,613,167 buri kwezi. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,855,286 buri kwezi. Naho umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo ishinzwe umurimo n'abakozi ikizwe nka PSC ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,111,950 buri kwezi. Naho umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'abana ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,330,80 buri kwezi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,330,80 buri kwezi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'itangazamakuru ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,330,80 buri kwezi. Njye nitwa Dani Hambo.
umunyamabanga mukuru w'urukiko rw'ikirenga ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,613,167. umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubwishingizi bw'ubuvuzi bwa gisirikare MMI cyangwa se MMI nk'uko babisoma ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,828,988 buri kwezi. umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere umusaruro ukomoka ku buhinzi ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,111,950 buri kwezi. naho umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubuhinzi RAB ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,111,950 buri kwezi. umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubuziranenge ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,111,950 buri kwezi. umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe amakoperative ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,613,167 buri kwezi. umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubushakashatsi ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,111,950 buri kwezi. umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,723,238 buri kwezi. umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ibarurishamibare ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,111,950 buri kwezi. umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amasoko ya leta ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,428 n'amafaranga 988 buri kwezi. naho umuyobozi mukuru w'ikigega cy'ingoboka ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,662 n'amafaranga 600 buri kwezi. umunyamabanga mukuru wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,613,167 buri kwezi. umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe uburezi REB ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,111,950 buri kwezi. umuyobozi mukuru wa kaminuza y'u Rwanda ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,111,950 buri kwezi. umuyobozi nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'uburezi mu Rwanda ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,111,950 buri kwezi. naho umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi ngiro kizwi nka WDA ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,679,591 buri kwezi. umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,111,950 buri kwezi. umunyamabanga nshingwabikorwa ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'intwari z'igihugu n'imidari y'ishimwe ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,97,316 buri kwezi. umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe inzu ndangamurage z'u Rwanda ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,613,167 buri kwezi. umunyamabanga nshingwabikorwa w'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,97,316 buri kwezi. umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,330 n'amafaranga 80 buri kwezi. umuyobozi mukuru w'ikigo ngororamuco ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 892 n'amafaranga 962 buri kwezi. umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,111,950 buri kwezi. umuyobozi mukuru w'ibitaro bya kaminuza bya Butare CHUB ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,111,950 buri kwezi. naho umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibyo gutwara abantu n'ibintu ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,111,950 buri kwezi.
umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe imyubakire ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,613,167 buri kwezi. Umuyobozi w'ikigega cyo gufata neza imihanda ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,662,600 umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'indege za gisivile ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,111,950 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuyobozi n'icungamutungo ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,613,167 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutungo kamere ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,111,950 buri kwezi. Naho umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,827,000 n'amafaranga 988 buri kwezi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikigega cy'abacitse ku icumu rya Jenoside FARG ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,613,167 buri kwezi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abamugaye ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,97,316 buri kwezi. Naho umuyobozi mukuru cyangwa CEO w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB agenerwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,111,950 buri kwezi. Icyitonderwa, abayobozi bakuru b'ibigo bya leta nabo bagenda bagenerwa ibintu bitandukanye bibafasha kuzuza inshingano zabo nk'amafaranga y'itumanaho, ay'urugendo n'ibindi. Nuko twabonye tugiye kubirambura twafata umunsi wose bwakira bukongera bugacya, kandi bamukeneye kujya mu tundi turimo. Ntabwo mba naje kubakerereza, twari kujya dusangira ubumenyi. Njye nitwa Dani Hambo. Iri cukumbura nararikoze nifashishije ibindi binyamakuru bimwe na bimwe byandika inyandiko nyinshi zo muri Minisiteri y'Igihugu, ku yandi makuru dukura henshi cyane, ndetse no tubasha kwishyikiraho bari mu nzego za leta, maze turabyegeranya tubihatera uko byakabaye kugira ngo ibintu bimenye, tujye tubabona bagenda ariko tuzi nuko bahagaze. Reka rero mbifurize kugira ibihe byiza aho muri hose ndetse n'ibyo murimo. Imana ikomeze ibane namwe kandi bahimigishe itagabanyije. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.